bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kuludu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina ngiveza kuntuthungu wakhuma lo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe bangabe usemusha like hanzo phinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu enazi mangabe sibheka laphana izinto ezenzakala laphana ngifuna sibheke esithathe sibuke laphana ikusasa lemculo ekamaskandi. Siyazi ukuthi mangabe sikhuluma ngekusasa elomculo amaskandi soke sikhuluma ngegenge esencane laphana esibiza ngokuthi amavukane ke nokuba lingehli kahle lelo gama elithi amavukane kodwa nje igama esingeke size silibalekele ngoba igama vele elihlale likhona. Ngifuna sibheke laphana insizwa lephansi eMnambithi igama layo game changer. Insizwa bafethu lena efikile impela endimeni nomculo amaskandi mangabe impela uthi ukulalela lapha ingoma zayo uyeza ukuthi hayi impela ifikile lensizwa emculweni ekamaskandi lapha noko mhlawumbe abantu abaningi bebangayinakile kodwa nje lapha mhlawumbe bangabe ufuna ukuyibheka lapha ungabona ku channel lapha ngizoyifaka nane link ku description lapha uzwele yona ku CD promo kanjalo futhi nezingoma zayo nje ekhiphile insizwa game changer laphana enkosi enkantolo laphana nokuyisihloko se-album yakhe laphana ka-2022 ziningi bele ingoma ezikhona ziwu-12 eziyishumi enambili laphana ingoma ethe yayikhipha insizwa ke laphana nje mangathi uyalalela impela ezimnandi ngokuhlukahlukana kwazo uvelaphana uvela upheka ngomhluzi wenye angiboni ukuthi next uyasebenza ngoba mhlambe usofaka ialbum yalomfana ugame changer laphana kuye nje uzinika isikhathi impela uye laphana ku YouTube ufike uzitholele zona ingoma zika game changer laphana uzozwa ukuthi kwenzakalani laphana mangabe ulalela ingoma kanti kusangamlandela laphana kulaphana ku YouTube ekhasini lakhe laphana uzwele ukuthi impela kuba kanjani laphana zimnandi kodwa angeke uzolikhalela idatha lakho laphana mangabe ulalela ingoma zalensizwa lena lephansi eMnambithi e150 kwafela ubala nje ngiyanxusa ukuthi niphume ngobuningi benu nihambe nozidownloada zatholakala laphana kuma digital platforms laphana online uyasithola impela sezifakiwe ingoma ufike nje ulalele laphana angeke uzisole ku Spotify ko music Apple Music laphana ziningi nje indlela zokuthi ungathola ingoma zalensizwa ngaza kwethu izona bekade ngifuna ukunitshela zona lezo ukuthi mangabe ufuna ukuthola ukuthi lo mfana uyaydlala ingoma lapha nikusasa elomculo wamaskandi lele abafaneni abancane abafikile endimeni nomculo wamaskandi ke hambani niyo subscribe ku channel yakhe lapha nithola ukuthi kwenzakalani. Ningakhohlwa ke ukusubscribe nalana ku Radio Nkezo bese ningilandela ku Facebook ethi Radio Nkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu. Usesigodleni igama kwasa badlale khona lamathethe kakhalitha. Usesigodleni igama kwasa